چی از هر کس دست درازی میکنه. باز تکرارم که شما میگم همین شخص نجویه و دختر از ادنکلاسی که روش سیاه نه صاحب علم شوا و نه صاحب زنی صالحه. بریم سعی کنیم وقتی چیزی را میگیم اندیشه قطعی بگیم. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. بهونه کردن هم نمیتونیم. خیلی کس در اینترنت گفته است که برای مرد همین قدر دروغ کافی است که هر چیزی را که شنیده است به تحقیق بگه. اینا دروغگو حساب میخوره وقتی تحقیق نکرد. اولا اظهار تسلیت میکنیم به فرزندای مرحوم. خداوند رحمت و مغفرتشون کنه و در بحبوحه جنت مستقرشون بگردونه. تقواشون، خدا ترسیشون، محبت خدا و پیغمبر در فرزندا و نبیروهاشون هم عملی بگردونه. واقعا زندگی همی است اخی. خدای تعالی یک عمری را برامون میته، یک مهلت برامون اختیار میکنه. به خاطر آنکه بهانه جویی نکنیم تمام شرایط امکانات برامون فراهم میاره. چشم و گوش و حواس نازنین خوب و همین نعمت‌ها را برامون عنایت میفرماید و در عوض از ما همین یک تقاضا و طلب داره. خدا را فراموش نکنید، شریعت گم نکنید، برای قیامت تو یک حاصلی ببرید. الدنیا مزرعة الاخره او الدنیا جسر الاخره. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که این دنیا یک زمین کشت آخرت است یا دنیای کپر که هست که آمادگی میگیری با او برای بعد حیات جاویدانی و حیات اخروی سفر کردن و حرکت کردن. اونم خشاب به حال کسی که وقتی که زندگی میکنه به قدر نعمت‌های پروردگار میرسه و پاس میداره که وقتی که سفر آخرت اختیار کرد در جوار رحمت الله ذوالجلال قرار بگیره. زیرا ما مسئول هستیم. برای نمی تمام اعضای بدن ما مسئولیت داریم، در پیش خدا جواب میگیم. این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. بیشک سمع، شنوایی، بصر، بینایی، این قلب نازنینه که در هر یک دقیقه 70 بار فشرده میشوه. همین تصور کنید همین دست 70 بار هم فشار بده در یک دقیقه مانده میشوه. شب و روز سال 12 ماه همین فشرده میشوه. برای همه این میگه صاحبش مسئوله. از همه همین در پیش پروردگار ما و شما پرسیده میشویم. شنیدم که پیر پسر را به خشم ملامت همه کرد که ای شوخ چشم تو را تیشه دادم که هیزم شکن، نگفتم که دیواری مسجد بکن. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را. میگه یک مسافر فرزندش نصیحت کرده است همین سیاست کرده که خدا جان تماس کنه که او من تو را تیشه خریدم دادم که هیزم بشکنی برای زمستان آمادگی بگیری، نگفتم که تیشه را بگیری برای دیواری مسجد بزنی چپه کنی. و حضرت نصیحت میکنه زبان آمد از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. همین زبان خدای تعالی به خاطر شکر و سپاس ما را داده است که یاد خدا کنیم، ذکر خدا کنیم، طاعت عبادات کنیم، به همدیگر سخنهای خوب و نیک بگیم. بهترین عبادت بعد فرایض الله داخل کردن خشنودی و سرور در قلب یک بنده مؤمن است. گذرگاه قرآن و پند است گوش، با بهتان و باطل شنیدن مکوش. این گوش های نازنین خدای تعالی با او خاطر داده است که پند شنو باشند، نصیحت شنو باشند، صدای تلاوت قرآن با او گوش کنی. برای شنیدن بهتان و غیبت باطل نیست. دو چشم از پی صنع باری نکوست، زی عیب برادر فروگی را دوست. خدای تعالی چشمای نازنین داده است که صنع الله تماشا کنیم و شکرانه الله به جا بیاریم، نه اینکه فقط همه عیب جویی کنیم و عیبی برادر بکویم و عیب جویی کنیم. کل اولئک کان عنه مسئولا. از تمام همه اشیا فردا روز قیامت ما و شما پرسیده میشویم. اینا ببینید همین آدمیزاد خاصیتش همین است که همین یه لحظه اگر همین شکمبه که سیر شید بخوای نخوای یک کس قطعی معاشرت میکنی، به معاشرت نمیشوه. اگر به معاشرت میشید خداوند جفت خلق نمیکرد تمام مخلوقات. ما امکان نداریم.
ҳами дар турма меган ай ҳама ҷои вазнитарин амо адинош ника мераай аксараш тоб намеёранд девона мешаванд кришашу мерава дигар агар муошират ки набоша оҳиста оҳиста одам ай по мезана аммо ҳамун муоширата бояд тарзе кунем ки як фоидаву манфаати дунявиву ухравӣ дошта боша гапи беҳуда набоша лофа газофгӯӣ набоша дар ҷомеъу санани имом тирмизӣ ба ривоят аз модари муъминон умми ҳабиба разияллоҳу таъола анҳо омадааст ки мега ҳазрати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам насиҳат фармуданд куллу каломи ибни одама алайҳи лолаҳ ҳар сухане ки фарзанди одам мега ба муқобили худаш мега бар зидди худаш мега ӯ ба фоидаву манфааташ нестай вале ҳам филмҳои хориҷиро бибине вақте як каса ки пулис меқапа мега ҳар сухане ки бигӯй ба муқобилат истифода бурда мешавад ҳарами ҳар сухане мегем ба муқобил муна ба фоидаву манфаат му нестай илло амрун бимаъруф ав наҳюн ан мункар ав зикруллоҳи таъола магар се чиз амри ба маъруф наҳӣ аз мункар ёду зикри парвардигор кардан ино фақат савоб меёранд ба соҳибаш ба муқобили соҳибаш нестай вале лоақал дар ин маҳфилҳои хайр дар ҷои хуб ки шиштем саъе талош кунем ки як чанд суханам ки боша аз худову пайғамбар бигем панду насиҳати бузургоро як бори дигар таъкид кунем ҳамин фарзанди падардор касеро мегӯянд ки таълиму тарбияро аз хурдӣ шунидааст дар зеҳнаш мондааст ӯе ки нашинида боша ӯро бепадар мегӯянд дидаем як касе ҳамун сафеда беэҳтиромӣ кард мегӯянд и падар надоштааст и бепадарай яъне бетарбияй саъй кунем шунидагиёнро бубарем дар хона ба фарзандонмо бирасонем бисёр муҳим асти кор бародарои азиз воқеан вале ҳами гиҷое нигоҳ мекунем ҳами ғайбат ғирғир сиёсат ҳам бигем ғайбат мекунем тиҷорат ҳам бигем ғайбат мекунем ҳатто агар ҳам ягон қиссарам бикунем ғайбат мекунем ҳамсояро ғайбат мекунем рафиқа ғайбат мекунем бародарро ғайбат мекунем хешу пайвандоро ғайбат мекунем бегонаҳоро ғайбат мекунем дар зеҳн ҳат ҳона мегзарад ки ғайбат гуноҳи кабираай ғайбат гуноҳи кабираи касе ғайбат мекунад дар ҷони худаш ҷавр кардааст субҳаналлоҳ вале ҳамин дар мошин қиссаи худо раҳматаш кунад шайх домулло абдураҳими аштӣ рафт алайҳи раҳма ин марди худо воқеан ҳамин тақвош мисли як офтоби дурахшон буд иншоалло баъди вафот шаванд ҳамо нури ҳамун тақво оли боқимондагӣ аст дар таърихи хеле одамо бисёр кам мегзаранд шояд аксар ту мешиносенаш касое ки намешиносе огоҳ ҳасте ки ҳамин рӯзҳои наздик худо раҳмату мағфираташ кунад дар русия вафот кардана овардан дар ҳамин ҷа гӯронданшо як қиссаи аҷиб аз домлои марҳум шинидаем бовар кунед бисёр бисёр алҳол ҳамин гуфтаншам ба маврид асту баромон як панду насиҳат ҳам мешавад ҳазрат қисса карданд ки дар аэропорти дубай истода будам ду ҷавон наздам омаданд ҷавонои тоҷик гуфтанд шайх мо толиб илмем кӯмакмон кун агар имкону илоҷ дошта бошем ман мега гуфтам бачаам ман хеле имкону илоҷ надорума шароит надорума аммо як ҷое мебарам ту ки иншоалло кӯмакту мекунад як шайх буд мега ҳамун и ҳазрат дар ҳамун понғози ашт бисёр як масҷиду як мадрасаи зебо сохтагиай касое дидиянд медонанд бениҳоят зебо ба тамоми шукӯҳу шаҳоматаш мега гирифтам ҳамун толибилморо ҳамроҳам назди шайх рафтем хуб қабул мукард меҳмоннавозӣ кард баъдан мега ба хотири ҳамун идомаи кори масҷид ба ман $10,000 дод мегаву ӯ ду толибилма $500 ҳадия кард соли ояндаш ҳамун ду толибилм чун хистиян хонаи ҳамун шайх рафтиян хай ову иззатшо кардаасту баровардаи $500 шон додааст гуфтиян эй шайх барои чӣ ту як фиребгари мошенника $10,000 метиву мо толибилме моро $500 метӣ гуфтааст хел наген охи ӯ шайх масҷид сохтааст барои худаш не барои масҷид гирифтааст дурӯғ мегӯянд гуфтааст тоҷикҳои мо одатшо ҳамиай наъузубилла бинед худшо нокас номард бо як халқи як миллати дигар инам хел саъй мекунанд ки доғ бигзоранд дигар мега ӯ шайхам дар изтироб ғалтидааст ки мабодо ҳамин ҳақиқатан ҳамин мошенникҳо бисёранд ки охи ҳилав найранд бозо телефон кард мега гуфт ки миём тамошо миём хай мега як каса мутасаддӣ кардем аз ҳамин душанбе гирифтанаш оварданаш ями солҳои пештарай солҳои шояд то 2010 бошада
оварданаш мега мардум истиқбол гирифтанд вақте чеҳраҳои кушодаи мардума дид на масҷида дид мадрасара дид бисёр завқаш кард гуфт шайх мехоҳам як таҳорати тоза кунам ба мега гуфтем марҳамат ина масҷидҳои бисёр зебо мақсад таҳоратхонаҳои замонавӣ кардагим негу мехоҳам дар хона таҳорат кунам хай мега бурдимш хонам хонаро як ба тааҷҷуб тамошо кард хонаҳош мисли ҳамун хонаҳои ҳамун соҳибаҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба мега як дастовара додимш як афтобара барои таҳорат кардан обдасту ва нишонаш додум боға мега ки ҳо ҳамунҷа бира мақсад ки истинҷои обӣ кун мо мустаҳаббо ҳамунҷа мекунем ба як тааҷҷуб мега гуфт ки шумо ҳамум надоред ҳоҷатхона надоред мақсад барои немега гуфтам соҳибаи пайғамбар надоштанд ман ҳамин тақлид ба соҳибаҳо мекунам аҷиб мега мустариб шид як ба ҳаяҷон омад мега намоза хонду бировард мега $10,000 да дастам дод ки илтимосиро дар ягон ҷо сарф накун ба хата я ҳамом я таҳоратхона кун шайх ира бибине марди худо толибилма гирифтааст пеши я шайх бурдааст ки ба хотири худо кам дастгирӣ кина а дар ивази неки бо мерем бо бадгӯӣ мекунем ғайбат мекунем суханои қабиҳ мегем бисёр феъли бад аст фарду рӯзи қиёмат ба худо қасам ҷавоб мегем инсон барои ҳар як гапи мегуфтагиш дар пеши парвардигор ҷавоб мегӯяд саъй кунем ки вақте сухан мегем масъул бошем бидонем ки ин суханҳо ё ба фоидаву манфаат монай ё ба зиёну зарар мо бисёр шахсияти бузург будан охир одами бузург будан ки хел фарзандои хубу солиҳа тарбия карданд фарзандои муъмину мусалмону намозхону толибилм тарбия кардиянд иншоалло вақте ки шахс аз дунё гузашта баъди сари худаш садақаи ҷория илми нофеъ ё фарзанди солиҳ боқӣ гузошт номаш дар сафҳаи зиндаҳо аст мурда аз зинда чӣ фарқ дорад мурда амал карда метавонад дар сурате ки зинда амал карда метавонад дар сурате ки мурда аллакай амалаш мунқатиъ шудааст аммо вақте ки фарзанди солиҳ бошад дар ҳаққаш дуои хайр кунад дар ҳар намоз дар қаъдаи охир дар ҳаққи волидайн дуо кунад аллоҳумма ғфирли ва ливолидайя охи аҷру подоши ӯ амалҳоро дар табақҳои нур мебаранд назди падару модар назди гузаштаҳош тақдим мекунанд вақташ хуш мешавад рӯҳаш волида мешавад дар ҳаққшу дуои хайр мекунад парвардигори бузург ба шунида амал кардана баромон насибу рӯзӣ бидорад падари эшони қадрдина худованд раҳмату мағфират кунад дар буҳбуҳаи ҷаннат мустақар бидорад худованд ба мо зиндаҳорам ғайрат бита шаҳомат бита ки дар талаби илм бошем ҷӯёи илм бошем мутаассифона аз илм омӯзида моро ақлакимо бисёр аст ҳамин мушоҳида мекунам аз илм омӯзида ақлакимо бисёр аст дина як кас занг задааст мега домро ин шумо гуфта дасте ки ҳамин хизр алайҳиссалома ба як ривояте гӯё ки даҷҷол куштааст ич хелияй пеши пайғамбар мурдагияй пайғамбар гуфтааст ки агар ба шарти хизр зинда мешид вара зиёрат мекард ва гуфтам ҳамин гапа тайги ҷо фаҳмиди ки пайғамбар гуфтааст ки агар хизр зинда мешид вара зиёрат мекард охир олимон меган дар киҷо меган ина интернета меган охир нашигрид шавад бадбахто шумо тавҳин накуне шумо дурӯғ ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам набанде пага дар пеши худо ҷавоб меге дар киҷо гуфтааст пайғамбар ки лав кона ҳайян лазорани наъузу биллоҳ охир ин ҳадиси мавзӯъ агар вақте ба пайғамбар нисбатшӣ метавад баъзе инсонҳо ҳамин гапа гуфтиянд ки агар зинда мешид пайғамбар аз зиёрат мекард не ки ҳамонҳоро май пеши худ гуфтагиянд агар чанде ҳадиси саҳеҳ надорем аммо ибни асокир ба 3-4 тариқ ривоят кардааст имом байҳақӣ дар далоилу нубувват ба чанд тариқ ривоят кардааст ҳадисеро ки аз анас ибни молики боре мега ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам ҳамроҳмон дар масҷид буд мунтазири фарзи бомдод будем аз як гӯшаи масҷид садо як дуое ба гӯшмон расид шахсе бо оби дида дуо мекард аллоҳумма аъинни ало мо юнаҷҷини миммо хаввафтани парвардигоро аз ту кӯмак мехоҳам ба чизе ки сабаби наҷоти мо мешавад аз оташи ҷаҳаннаме ки туморо хавф метӣ аз вай ва мега ҳазрат анас ибни молик мега мана гуфт ки кубра наздаш бигӯ ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам мега дар ҳаққам дуо кунад талаби истиғфор меҷӯя ҳазрат мега тааҷҷуб кардам омадам гуфтам ки
رسول الله صلی الله علیه و سلم انا فرستاد که در حقش دعا کنی، طلب استغفار کنی. گفت برگرد به حضرت صلی الله علیه و سلم بگو که این الله فضله علی سایر الانبیاء کما فضل رمضان علی سایر شهور. خداوند فضیلت داده است محمد صلی الله علیه و سلم نسبت دیگر پیغمبرها، همچنان که فضیلت داده است ماه شریف رمضان نسبت دیگر ماها. مقصد فضیلت مرتبه تا ای همه بالاتر است. اگر چند حدیثی ضعیف است با چندین طریق روایت شده است، اما همون جاهلایی که دعوا میکنن که اگر زنده میشید حضرت از زیارت بکرد، چی دلیل داشته باشن؟ حضرت وقتی درباره دجال گپ میزد چنان گپ میزد که صحابه میگن ما گمان میکرده که ای پشت همین درختای نخل ما را تماشا دارند. اگر حضرت یقین نمیداشت که خیز که انا مقصد همون دجال بدبخت هسته چی نمیکرد؟ انا ابن سیاد یهودی را گمان دجال نمیکرد. خب ما تاسفانه اینمی یکی چیزا نمیفهمیم، بلق میکنیم فلانی ایتا میگه فلانی ایتا میگه، همین دغل هم شوه هر کس نامعقولی خود چکنه، چی از هر کس دست دروزی میکنه. باز تکرارم که شوه میگم بریم سعی کنیم وقتی چیزی را میگیم اندیشه قطعی بگیم. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. بهونه کردن هم نمیتونیم. خیلی کس در اینترنت گفته است که برای مرد همین قدر دروغ کافی است که هر چیزی را که شنیده است به تحقیق بگه. این هم دروغگوی حساب میخوره وقتی تحقیق نکرد. پروردگار بزرگ رحمت و مغفرت که مرحوم خداوند در بقعه جنت مستقرش بگردونه. پروردگار اعمال خیری فرزندا را به درگاه بینیاز قبول فرما، در نامه اعمالش ثبت گردان و آخرتشون ساخت. خداوند امید به رحمت شفقت تو داریم. مسلمان زیستن، مسلمان مردن، فردا روز قیامت در حلقه محبانت، در حلقه محبان حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم محشور گشتن برام نصیب بکنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظیم. مرده را گر تو بینی مردنت را یاد کن، دل زی دنیا برکن و عقبای خود آباد کن. با مردنی هیچ کس شاد مشو، زیرا که تو هم با وقت خود مرده شوی. باورم نیست پدر رفته و خاموش شدی، باورم نیست پدر رفته و خاموش شدی. ترک ما کرده و به خاک هم آغوش شدی. خانه را اگر نور بود ز رخسار تو بود، ای چراغ نور تو از چه چیز خاموش شدی؟ تو روز می روی در خاک مگر بنده خبر داری؟
تو روز میروی در خاک مگر بنده خبر داری مشو مغرور خاک هماغون شدی خانه را اگر نور بود زی رخسار تو بود ای چراغ نور تو از چی چیز خاموش شدی تو روز میروی در خاک مگر بنده خبر داری تو روز میروی در خاک مگر بنده خبر داری مشو مغرور آن عمری که 2 روزه بسر داری برفتن شاه و درویشان از این دنیا بس گریان برفتن شاه و درویشان از این دنیا بس گریان مخن بسیار بهوده تو هم روز گذر داری مخن بسیار بهوده تو هم روز گذر داری شب فرصت غنیمت دان بکش در طاعت خالق که فردا روز محشر در بیابان شور و شر داری مباش امین که سیم و زر تو را نفع میکند در خاک چی سود از سیم و زر دوست کفن در خاک پسر داری شب عمرت به غفلت رفت شب دیگر خدا داند شب عمرت به غفلت رفت شب دیگر خدا داند کی میخزی نمیخزی چی اومدی سحر داری چی میخزی نمیخزی چی اومدی سحر داری انیس کو یار و دوستانت همه در خاک نی خاک انیس کو یار و دوستانت همه در خانه خاکن تو هم روز از آن خانه به آن خانه سفر داری تو هم روز از آن خانه به آن خانه سفر داری تو روز میروی در خاک مگر بنده خبر داری مشو مغرور آن عمره که 2 روزه بسر داری خدا کند که رضایم فقط رضای تو باشد هوای نفس نباشد هوای تو باشد یا رب زیدری تو آنچه منی گدا میخواهم افزون ز 1000 پادشاه میخواهم هر کسی دری تو یا رب هر کسی دری تو حاجت میخواهد
من آمدم از تو را میخوام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. پروردگار ثواب آیات تلاوت شده کلامی بزرگت ها، ثواب این نعت های پرسوز و گدازی را که ایشان قاری امرالدین الحال زمزمه کرد، ثواب این نان و طعام ها را که صاحبای این منزل و خاطر خشنودی و رضای تو آماده کرده اند اولا به درگاه بی‌نیازت بپذیر، بعدا برسان به ارواح جمیع پیغمبران، خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم. پروردگار روح آن حضرت را از مسلمانان، از امتانی که سعی میکنند تمام محفل نشستاشون سنتی باشد شاد و مسرور گردان و از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم مرحوم و شرکت کنندگان این محفل خیر برخوردار و مناسب گردان. بعدا برسان بر روح جمیع مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، خاصتا بر روح مرحوم ابای خدای نظر علیه رحمت. خدای رحمت مغفرتش کن، پروردگار را در بحبوحه جنت مستقرش گردان. خداوند فرزنده و نبیرهاش از جمیع بلا و آفات حفظ کن، فرزنده صالح کامل محب خدا و پیغمبر به وایه برسان. خداوند در منزل فرزنداش فیض برکات خیش را نثار فرما. پروردگار و عاقبت امور مون به خیر انجام ده که در هر حالت وضعیت باشیم مرگ فراموش نکنیم و یاد مرگ باشیم، زیرا این مرگ آمدنی است، در هر کدام ما را میکوبد. انشالله شخصی که مرگ فراموش نمیکند خدا را فراموش نمیکند، البته که به کلوار نمیرود، به توشه نمیرود. پروردگار عاقبت امور مسلمانان را به خیر انجام ده. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک. همون صحبت گفتم که بعد حضرت انس میگن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومدم خبر رسوندم. حضرت میگه به اصحاب مراجعت کرد، گفت که میدونین که این کی بود؟ گفتن نه. گفت این خضر علیه السلام در مسجد نبوی. این روایتی که در سنن امام بیهقی را در دلایل نبوتش آورده است، ابن عساکر در تاریخ دمشق. این دیگه همه گابزن شده است و هر کس حجت یاب شده است و دلیل یاب